Lirio iti tanap. Tinapalabas. Gapu iti sakit tinakan ni Senyora Lorna kini Senyor Pedro. Linaaw-laawan na daytoy. Ngem nakakaasilang iti panangkabkabil ti asawa na kinkwana. Itimot pagminasan. Sinaplit ni Alex ni Nanding. May sa trabahador akasiningad ni Jubilarde. Pinainom na ni Jubilarde iti danom. Gapu tamasyan daytoy kinkwana. Gapu ta sirarakad pa'y laeng. Ket pulos nga awan impaw nagna. Iti may sa Rabi at pampanunutan ni Alex para kadagiti trabahador iti pagminasan. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. At pampanunutat para kadagiti trabahador tapno saan da nga aglibas. Anya ngay na ita, senyorito. Saan ko ngay bagaken ka, Baldo? Basta bilinam dagiti amin at trabahador, amapandaagpukan iti adwa kayo. Ne, pangusaran tayo ngay. Basta pagpukanam ida iti kayo. Pagpukanam amin dagiti trabahador. O sige, senyorito. Uwingayam, senyorito. Inuman yun, dayta iti baso yo, tabuk-buka ko nen. Nasaya at launay tinapanunot ko, Baldo. No nyaman dayta na panunot mo, senyorito. Sigurado, nasaya at launay. Nasaya at launay, Baldo. Jubilarde, nakapsot ka pa lang. Sumurot ka kada kaming nagtukan iti kayo. Nabagit ako mo ta. Lidlas. Kabala kung tibalik nanding. Ala, agpukan tayo iti kayo. Uy. Pagka di naranggas dakan ka. At awan mo tararami ito mamadi. Sige pa lang ang aranggas na ko. Saan mo dahi tuyan, Jubilade? Kastoy tayo ka din? Parparigat tayo matin ito gusto? Aglibas tayo. Anya? Aglibas tayo? Aglibas tayo tapos pating katipan na kapagparigat tayo. Kaya nga, Baldo. Ado ka din tinapukan da kayo? Adon tinaurnong? Adon, senyorito. Nasayat. Yung maburbocha na ka talaga, senyorito. Anya ka diya talaga tiaramidan tayo kadagiti kayo. Makitam to, Baldo. Basta bilinam dagiti tao, akaduan dati kayo nga isang pet da dito'y kampo, ha? Wen, senyorito. Narasan nyo yung ibunag. Di kaya kapoy-kapoy. Ang mga matay ito'y latigot at agdisoy iti bukot yun. Tawag ito, paspasan nyo. Gawa nyo. Hanya nga tangapay sa ito ikaramid ni Senyorito Alex. Ananhon na nga ta. Dariti ang doa kayo. Agkakapsot. Saan kabalan? Kan mabisa na una yan. Kasunitan, Jubilarde. Masak, mabisi na matan. Saan kabalan? Masak ko nga'y karigaan. Pamangan mo, saplitan na kanibaldo, itilati mo na. Jackson. Kabalan. Tapos pa mo, Jubilarte! 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 Kaasi ka, Mat. Jubilarde. Awat mo't gayam kabalam. Ngam apay akong dilayng kay di? Ikanak di ganom. Mawawak. Baldo, ikam iti danom. Ngam saan atay mainom adanom titid mo.
No di kat tay danom anaggapo ijay karayan. Arreglado, senyorito. Oh, aday tati ka nam, Jobelarde. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Madlawlaw unay ngagkakapsot ka. Sige, kanam day tanabanglas nga inapoy. Alam ka, kanamon, taday tati may bagay kan ka. Kaya rigam ti aso. Paano pa, senyorito? Sige, Uray aso. Sana makanday ta anabanglas. Anya ka di at talaga ti kayat mo kanyak, Alex. Apay akas to iti araramnidan. nasaya at asaludsod. Tangay dinamag mo daw ta. Sungbatak nga rod. Gapo, tainagaw mo kanyak ni Crisanta. Ibagam mo sa dino tayan ni Crisanta. Tapno palubusan kan nga agawid. Anya, Jakpat yan at di mo amutayan na. Isungay ta. Ibagamon. Tapno palubusan kan nga agawid. Sinapsapol ko ni Crisanta. Nganjak masarakan. Gaputan alam mang unay tinangipanam kan kwa na. awan amok iti ibagbagam. Kasta? Bueno, no di ka pudno. Agrigat kamarad. Aguyas ka akasla uleg iti rigat mo. Senyorito! Agtuyan ti danom, may impaalak ijay karayan. Sige, ipainom mo kan kwa na. Uminom ka, Jobilande. Naimas na ita, kadanom iti karayan. Son, jak inuman na ita. Saan na ka na kaya, senyorito? Pilitom nga ipainom, Baldo. Tanglang, sa mo ipainom. Well, senyorito. My God. Uminom ka. Sige, Baldo. Ikam ni Juvelarde iti kanan na. Narigat mo't namatay. Well, senyorito. Ikam iti sidan na, ha? Well, senyorito. Ikampay iti inuman na nadalos sa danom. Masapula pumigsan ni Juvelarde. Arreglado. Ala, ingkay kan iti kananan. Well, senyorito. Oh! Atati ka ng Jobilande. Sige, mangan kan. Nadalos na ita. Ni senyorito tinangbilin kanya nga ikan ka iti nadalos at taraon mo. Isol mangan kan. Hoy! Anya kailangan nga tarangamidam. Mangan ka na. Uminom ka mat iti danom. Hindi ka agdanag. Tanadalos na ita. Saan anag gapo ijay karayan? Sige. Panawan kan dito. Tapno di ka agbain amangan. Danto aldaw yo. Sumbatan yun tulay ito'y aramidan nyo kanyak. Oh, at iti ginatang ko agatas ni baby, Crisanta. At iti naglakwak iti insursur ko anak natan. Iso aging matangak matan ay iti gatas ni baby. Nanang, Gumatangak tumanahan inton bigat, tainak manen agangkat iti ilako. siya akong tiagla ko. Tada kayo matintiag bantay ka ni baby. Ay saan ah? Sikati ka sa pulan ta anak mo. Iso abay am asyak ti manggad.
Nanang, ti asawa, di na tayon malagi pasangputan. Ay na anak, di ka agsangit kasta. Sumangpatumat laang. Nanang, mapanak iji asyenda. Amwak no anya ti kasasaad na ijay. Saan? Agpagad ka ijay. Urayan tayo laangan asumangpat. Urayan tayo asumangpat. Taamok ama kumikum laang. Awan ti pagdanagam kan kuana. Gaputapat tiyak nga awan dakas anapasamak iti asawa. Anda, nagdagsanday ta sinusuon ko. Kamote ti linaon ti labba, ina? Wala. Sinarong karak dagiti mulak ijay uma. Ado ti bagas dagiti kamote. So kinalik dagiti daduma. Ay na ina, pasensya kayon Tadi kay natulungan. Tiyak mo anapan kayo ngamin ije uma. Saan abale? Ta kabaulak pay mo't. Napigsa akpay mo't. Ina, Ala, ingka mangileng ta iti kamote. Ta isuday ta ti kanan tayaw. wan ina. Oh, at itinalinta kamote. Kan adamatan siya Crisanta. Ala, mangan ka. Di ka pa'y ngamin nakita anapan nangan. Nanang, saan na ka mapisin? Saan mat ang mabalinti kasta Kasanon ti anak mo? Awan ti madedinakan ka no di ka mangan. Anak, Unay kan aya, Crisanta. Alakit din. Kanon day to inyag ko akamote. Kan inumamatan day to itsa tanapudot pa'y. o nanang, katagyaman na. Naimbaglatod din ta kompleto tayo ti gamit iti pagminasan. Iso na lakamalpas ti paparamid ko. Senyorita. Dahil kamar aramid. Ket pagturugan dagiti trabahador, baldo. Kano kang pagtuturugan da, senyorita? Sana kasta ti kaya ko pagturugan da. Ti kaya ko, daytay agtitipon da amin. Daytay may sapiri daw da. Baldo. Abay, senyorita. Jika pa man dagitin lansada, nung napakit maglaeng. Masapul ang napakit ti marami na pagturugan dagiti trabahador. Pag no maya, ti pan naturugan to. Awan, senyorita. Pilinan dagiti pinusgat a pasurot ko. Tagbantay da na yung bag. Nung kasapulan na pang-uran na dagiti trabahador, tapno saan da agbunto-buntog. Arami danda. Awan, senyorita. Senyora, nalpasan ti gapas. Maitidyo ka di ta inkariyo kanyak, alimakaban nga Eric. Wendrita, di kagdanag. Amang ano madaksan kayo ka ni Senyor Pedro. Saan nga amin nga aramidak kat makita na. Senyora, Mapantanto iti pangipumpumpunan iti Eric. Taikan ka iti 5 asako nga Eric. Naimbaglaan na yun ti taraon nyo iti pamilyam. agyamanak, Senyora. Dito'y kayo gayam nga agnanaed, Senyora. Wenrita, talaga adituyan mansyon day di Juanito ti pagnaadak. Kat uray dituyak metten amatay. Ha, ne, apay ngay akas ti ibagbagam, Senyora. Anya amatay. Bakit akon, Rita? Numabalin pa ikit di, kat matay akon. Ha, Senyora. Huwen, kaya't kumeten ti matay. Awanen ganas ko pa nga agbibiyag. Ha, apay ngay. Asino ngay ti mangisakit kada kami at trabahador, numatay kayo, Senyora. Senyora,
Agbiag kayo iti napaot. Tapno ada mangisaksakit kada kami at trabahador. Apayasan kay agawid iti mansyon, Lorna. Kay kaya't mumeten ti agnad dito'y mansyon da di Juanito. Wen, kay kayat ko ti agnaed ditoy, ngem iti mansyon mo. Aniya. Apay adi ka umunag. Umunag ka, Pedro, kat agtugaw ka iti salas. Saan adi ti paraangan ti pagsaritaan ta? Aging gaita, ket adda pay lagayam dagiti ladawan nyo ang nakasabit dito'y diding, Juanito. Pasensya kan, Juanito. Imuna kameten anatay. Angem siyak, napaot pa'y ti panagbiag ko. At to'y ti inumam adanom. Mat-mat matam gayam dagiti ladawan dita diding. Saan kakading nga agkintayag? Tanatay da gapukan ka? Sa bagay, jackpot yan nga agkintayag ka. Gaputa si katay tao nga awanan konsensya. Jak amuno anya ti puso nga addakan ka, Pedro. Taapay nga awan ti ayat ken ka. Sardengan nak, Lorna. Naranggas ka aging gaita. Awan pa nagbaliw mo. Isu nga inton matay ka akas kadagita adda iti ladawan. Sa balin to a direksyon ti turungam. Aniya. Ti direksyon nga agturong ijay ayan ni Satanas ti pagturungam. Gaputa anak na ka ni Satanas. Agpada kayon to ang mauram ijay impyerno. Sige laeng, Pedro. Ipagkaak mo pa'y. Sige laeng. Awanan! Dahil sa matang tiyong, Lorna. May saka na pala. Saan mo nga mo ti sasawam? Anyapay, dagiti sumarunua mapasamak. Gagayem. Di uliwanan dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Ititanap! Lirio! Ititanap! Tinapalapas, agkakapsot ni Juvilarde, edi agi bumbunag dagiti trabahador ni Alex iti kayo a pinukanda. Di na kinabalan ket naglusdoy daytoy. Gapo iti dayta. Impanda iti ayam timakan, ngem nabangles met tin napoy ngem pasango ni Alex ken kuana. Ket danumpay ijay karayan ti impainom da ken kuana. Saan nakinuti ni Juvilarde timakan? Ket di namat ininom ti danom nga ura impilit dang impainom ken kuana. Kabayatan na, iti asyenda, sinarungkaran ni Pedro ni Lorna iti mansyon day di Senyor Juanito. Naginnalaan day ti sao, ket nakunan ni Lorna ang mapuuran to ti kararuan ni Senyor Pedro ijay impyerno. Nagpagaklag ni Senyor Pedro iti naibaga ti asawa na. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Sige! Sige laeng, Pedro. Ipagkaak mo pa'y. Sige laeng! Awanen! Dadaw sa mutin ti ulom, Lorna. May sakan abala. Saan mo nga mo ti sasawem? Mala! Indakon! Nuhuna pa dito'y kanyag na daging gating gana. Awanan yaman na. Sabagay, awan ti sabaling agnad dito'y. Iswasikan. Kukwamon da ito yung mansyon. Nairanta para kan ka da ito yung mansyon, Lorna. Anya. Isuwag yaman ka kanyak. Tano di ka po kanyak.
Di mo matagikwa ito yung mansyon. Agpulokan to iti kinatakas mo, Pedro. Nagbihitan Baldong? Aday ka. Malmalpasan timparan ko. Senyorito, Kat madlawa na bakit? Masaya ka unay. huwag niya naman, senyorito. Mabalin mo ito Donald daw. Malpasan. Kat mabalinda na pagturugan. Isumaglagayam analagda, tapad turugan da, senyorito. Wan, Baldo. Ala. Ibilin mo nga kawanda na lumalpas sa dagos. Arreglado, senyorito. Patitibasom, senyor! Di Senyora Lorna, Senyor. Talaga ka di nga dyan mansyon dahil di Senyor Juanito. Di pagnadan na. Wan, Doro. Ang bayablang, kukwanan day dya mansyon. Kas kailan nagsinan, Senyor. Oo? Senyor. Sana mo niya lagitan ti sasawam. Ala, mapan ka ni Jay kataltalunan. Tabantayan na kiti trabahador. Saplitan mi tayo ti lati ko. No di day pasnak ti agtrabaho. What? Senyor. Sardan mo na ito! Kasi mo, inasaplitan. Itilati ko. At magbutin na ng trabaho, Senyora. Siya tinag ko na kadakwada. Asaan tang agtardaras nga trabaho. Romban asayahatan dati ang trabaho. Nga uray na buntog dang agunay. Awan karikot kanyak. Tinatapag. Nasayaat ti panagtrabaho da. Iso ang maudin day ta nga adda sinaplit mo. Maawatam ka di. Daro! Ang tungtong palak lang, itibilin ni Senyor Pedro. Ulitak! Saan mo nga ulitan ti kasta nga inaramid mo? Tano ulitan pa'y! Ha! Si kamot ti saplitak iti latigo sa iro! Ha! Senyorito, mamalpasan na ipaparamid mo. Wan, Baldo. Nalagdasan ka di? Huwag niya ron, senyorito. Kasta di kayat ko. Ala, ingkabilinan nila. Agawaan dati ang trabaho. Tatikayat ko. Malpas sa dagos. Uy, senyorito. Kalpason ti Donald daw, nalpasan, senyorito. Aniya? Linapdan na ka ni Lorna? Wan, Senyor. Ang masaplit ko, tay may sa babae, kay may sa alalaki. Doro, nukas tangamin na sumaplit kay ti trabahador. Irana maday tay awan ni Lorna. Awan ni Senyora, Senyor. Nandiyak impagarap nga maitidisaw nga ayan ko. Ala, sana balen. Tinapatag. Naikam iti eleksyon dagi jay bayunabad at trabahador. Senyor, Ala, agsagana kakit di Doro. Mapantay di sentro. Intay ti sugalan. Kaya't ko ti agpalpaliwa. wan, Senyor. Nagmayat. Ano ti kwartak? Kaya't numaapa ka kita. Awan anyaman na. Sige, Senyor. Mapunta makisugal. Orasyon, senyor. Simragaklatan, tan nakalukat matirida. Si Kamet, agmay-may ka? Wan, senyor. Binaunak ni senyorito, tadanaskan nga ibagak kada kayo. Sige, ibagam no anya dayta. Wrong timing kamit balto. Ingkam kumapay makisugal sa sentro. Doro,
Importante launay daytoy. Mala, ibaga mo nuan niya dayta, Baldo. At dayta, kompleto amin ang dayta, Baldo. 5 amin dagita paltog. Wan, senyor. Pahala kadagiti sigod a pasurot idi, day di Napoleon. Pinagbalin ita ni senyorito a pasurot na. Dagiti pasurot ni Napoleon? Pinagbalin na pasurot na? Wan, senyor. Nasaya at nukasta. Awan parikot iti dayta. Naskan ngamin nga dapaltog mi amin, senyor. Sana bali kada kami ken ni senyorito, tasigod nga dan paltog mi. Ado ti duldulin ko apaltog. Isungawan parikot. Baknarak, kat makagatang iti uray manu apaltog no kayat ko. Budno dayta, senyor. Gapo, tado ti kinabak nang yo. So, pagkamot, Baldo, simumpit ka pa ila kami. Ano dito? Sana na natuloy ti papam ni Kumalya Sentro. Sana bale, Doro. Tamapan kay tumot lang into nagsubli kay Jay Asenda. Ngam no ita, naskan at tulungan nak amang awit, kadagiti bala, kan paltog. Waran! Awanan ti maramina. Asidagtan ni Jay Pagminasan, Doro. Adanin paltog yo. Aramatin nyo dagita kadagiti tao. Akayat natimang kalaban kada tayo. Nasayat mo tapaltog yo amin. Tapno agbuteng dagiti trabador. Kat agtulnog daanin iti kayat tayo. Masapol na nakaparang dagiti paltog yo. No kasta nga isalikad yo. Awan, boss. Kasta. Aramatin tayo dagiti paltog tayo. Apang butbuteng kadagiti tao tayo. Boss. Sige. Tangay nalpasen timparamid ko kada kayo apagyanan nyo. Kaya't ko entun rabi. Ijay kayo na maturot. Mawatan nyo ka di. Da kayo at trabahador. Nasayat na wanay. Ala, agin na kayo. Kayo entun matamdaman. Maan kayo ton. Ala, agin na kayo. Ato ti makana na ikasari ti dulang. So agbusog kayo. Takasi kayo mata na pambanog. Sige, man kayo lata. Agbusog kayo ti gusto. Tato tinaluto amakan. Ken, naimas pa iti sidayo. Jubilarde. Ang payat di ka matan mangan. Awan ganas ko. Mangan kan Laglagi pa man napambanog kan nabisinan tayo iti gusto. Isu arumbang amangan kan. Nang runa ka dito yung dasarda amangan. Makan ka na tangan din. Laglagi pa, amasapol akanahin tayo ang napigsa. Tango napigsa ka. Malabanang ida. Mangan kan. Ikak ti plato ma. Oh, atay ta. Mangan kan, Jubilarte. Masapol nagbusog ka. Ay na, agbati kan Crisanta. Siyaklatan ti aglako iti kankanan, anak. Tulungan kayo, nanang. Duwaray talabaan naglaon iti kankanan. Isursur ko matimaysa. Ngam kanayon kan amabanog. Gapo iti kanayon apan ang tultulong mo kanya. Sana bali, nanang. Taagdamot ni Apong ang mga iwan iti anak ko. Kanrumbang lang at tulungan kayo. Saan ang mabalin ada kayo latan timang manggad? Oh, adto iti belom, apok. Aramatom day toy. Uwan Crisanta. Aramaton day taabelo, anak.
ta para iti pagsaya atam. Sa anak man siguro nga agpagad, no jak agbelo. Agbelo kalatan. Tapno saan da ka basta mailasin dagiti mang sapsapul kan ka. O, sige, nanang. O sige ina, inkamin aglako kin ni Crisanta. Kat sapay ko mata maibus amin ti ilakom eh. Ay, sapay ko ba? Sige! Agawan mo ti sumarak iti pagturugan niyo. Baldo, ti kandado. Anda kanyag, senyor. Chapelarte. Nagpalin tayo na balod dito eh. Kastigayam ti pakausaran na ito inaramid tayo ang pagturugan. Nagpalin mo't gayam makulungan tayo. Hindi pa iladamo. Sa balin tayo parparit na kanyak nanding. Kitaan na ito inaramid tayo. Nabubuhan ni ti kugon. Oh, Ngam, nagpupuskol akayo tinaaramat. Sakit, nagdedeket tayo. Nugamdan tayo taglibas. At di tatipagnan tayo. Sigurado ang marigatan tayo. Kat no itimot diding ko ma. Narigat tayo matlang nga makalibas. Ta nagpupuskol matlang nga kayo tinaididing. oh. Di matri daw. May maysa. Di ta amin ti rumuran kan umunagan tayo. Nanding. Nakarkaro pa yung balot ti kayirigan tayo dito eh. Chupelarte. Inkandado datiri daw. Nagpuskol akawar ti inaramat na. Saan tayo basta madadagal? Aganos tayo lang nanding. At danto kung daway ang makarok at tayo itidaytoy nga impyerno. Chupelarte. Ala, maturog natin. Nakaturog ang lagi ti kakadwata. Si? Maturog tangaraw din. Jubilarte. Ay naimaglakit din tanalako ta amin alako ta, Crisanta. Makagatang tamanan iti kasapulan ni baby. Agyaman ang iti Diyos, nanang. No apay tumat asaan pa'y lang agawid ni Jovelarte. Doon abulan tinapalapas. Huwag nga rot, nanang. Ala, agawaan tapay timagna, anak. Tamasapol nga agpasentro ak ita. Inak aggatang iti masapsapol ni baby. Kan gumatangak mat iti mailaok iti iluto ta akan kanen alako ta. O ina, ayan ni Crisanta. Saan ka di pa'y amangan? Ay, saan ka no pa'y amabisin? Anya, ay masapol amangan Sige ina, tayo nakasarita. Awan, tabarang si Kati danggan na. Crisanta, anak, nakaturog mo tanday tanak mo. Ngumapay adi ka pala rumor dito'y sila Jo, taing kamangan. Itay pa'y analpas kami kini Ina Victoria. Nanang, saan ka mapisin? Ay saan amabalin? Masapol nga kamangan. Nanang. Nanang. Anya tinapasamag ka ni Jovinarte. 2 na bulan tinapalabas. Hindi pa nasimbang sangpad. Crisanta, anak. Anya tinapasamag kain ko na. Apay saan na tayo ang malakip? Ang sangputahan. Anya pa'y ti sumarunua mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap!
Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Lirio iti tanap